brothers, our future is in our hands. Let us choose to vaccinate. Let us choose to vaccinate so that we can protect ourselves and those in our communities. For the vaccination equips one's body and builds your immune system to fight against this virus. The vaccination prevents morbidity and mortality. The vaccination is a safe and efficient way to ensure that we grow as a community. Full man to vaccinate. Play your part. E ne le bokhutlo jwa beke go ralala naga jo bo ne bo kailwe jaaka jwa go tlhaba lomao e leng go entela twatsi e ya COVID-19. Mo porofenseng ya Bokone Bophirima, motlatsa poresidente wa naga o na ipua kgatsu mo sedikeng sa bojanala. We're here to encourage you to go and vaccinate. We're not compelling, we're not forcing anyone to vaccinate against their will. But we are persuading everyone to go and vaccinate because this is the right thing to do. Melaetsa ya go rotloetsa go enta ile ya tswa mo badiragatsing ba ba itsegeng ga mmogo le ditshameki tsa metshameko e e harologaneng. Ha re ka vaccinate le ha di-infection di ka go godimo, hospitalizations will stay down, deaths will stay down, and that is when it will be a positive thing. Pula o ska utla ba re vaccine ya bolaya rona re entse ke mo ra phela re kopa kaofela motsa setšhaba re tsweng re vaccinate ka gore a re sa vaccinate we will never go back to our livelihoods re tshele botshelo bona re tse re botshela. I would like to encourage all the men out there to vaccinate. Because they are not vaccinated, they don't know what do you feel after that. We just vaccinated right now, and I honestly feel good. I really want to encourage all the young teenagers out there, all the young adults as well, to come and vaccinate because it really does help. And when you vaccinate, you also take good care of yourself and the people also who are around you. Maemo a bosa pula e neng sarasara ga ka thibela baagi ba motse wa Phokeng le ditikologo go tla go reetsa meletsa ya go enta e neng e thiba letsatsi. As a city, welcome this vaccination drive by government. What is clearly in display here is government at all levels working together, focused on ensuring that we overcome this merciless enemy, the COVID-19 pandemic. We iponatsa gore bo mme makgarebe ke bone ba ba yang go pele go vaccinate. Wena rre o kae? Wena mosimane o kae? A go a bontsha gore bo rre kanti le basimane ka re ke magatla. E ka re ke magatla ba tshaba. A timelang le go vaccinate. The goal of the campaign is that the country returns to sporting and creative industry spaces, as well as other economic activities. Just imagine that in few days' time, we'll be playing Ethiopia in the second round of the World Cup qualifier. That will be played in an empty stadium. Go and preach gospel to all people around our province for vaccination. Itle go thusa gore di stadium tsa rona di tlale. Mafoko a ka utlwetse ke ka mo utlwang segwegwe le sona sere ke a amogela. I will vaccinate. Go and vaccinate to save the life. Ke a leboga a pula ene. Re a itse rotlhe gore di pedi mme ga di utlwe le gongwe. Go na le ba ileng gore le gompieno jaana ga ba ise ba utlwe botlhokwa jwa go enta le mororo go reriwa bosigo le motshegare. Gongwe ba ka utlwa sengwe ha go opelwa. Nna o reditse. Let's vaccinate. Let's vaccinate. Vaccinate. Let's vaccinate. Let's vaccinate. Vaccinate. It's not about you. It's not about me. It's about all of us.
let's vaccinate. Save South Africa.